ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон пешкаши шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Мадина Назарова. امروز تحت رئاست اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. بعد بررسی همه مسائل روزنامه کاری مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با مسئولین برای اجرای سریوقتی مسائل در مجلس بررسی شده و جهت اجرای دستورهای دیگری حکومت وسعت کارهای آبادانی و ادامه تدبیرهای سازندگی به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سپارش‌های مشخص دادند. گزارش همکسبان ما از خدمات مطبوعاتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. 30 اپریل تحت ریاست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت کشور محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. نخست درباره ترتیب تهیه برنامه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی محل‌ها گزارش وزیر رشد اقتصاد و سودا نعمتالله حکمت‌الله زاده شنیده شد. تأکید گردید که ترتیب مذکور در اساس اصولهای معاصر ثمره‌بخش اداره‌کنی دولتی به خصوص جهت تقویت سیاست دولت در محل تهیه گردیده خصوصیت‌های خاص، اقتدارها، افضلیت‌ها و ذخیره‌های موجوده شهر و ناحیه‌ها را به نوبت می‌گیرد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان سپارش دادند که برای به نظام یگانه آوردن روند تهیه برنامه، اجرای برنامه‌ها، نقشه‌های رشد و تقویت بخشیدن رفت هماهنگسازی آنها به هدف و افضلیت‌های حجت‌های استراتژیک کشور از قبیل استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2030 اهمیت مخصوص داده شده. آن همچون دستور متدی برای خدمتچیان دولتی پیشنهاد گردد. سپس درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اید به وارد نمودن تغییر و اضافه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره رزمدکی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان، درباره وارد نمودن علاوه به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، اید به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان، اید به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییرات به کدکس انداز جمهوری تاجیکستان، اید به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییرات به کدکس گمرک جمهوری تاجیکستان و درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اید به وارد نمودن علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره دیگر پرداخت‌های حتمی به بودجه گزارش شخصان مسئول شنیده شد. در کار مجلس همچنین مسئله‌ها درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره اجازتنامه‌دهی به بعضی نمودهای فعالیت، درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت علمی و سیاست دولتی اید به علم و تکنیک و در خصوص لایحه سازشنامه قالبی بین حکومت جمهوری تاجیکستان و کورپوراسیای بین المللی اسلامی اید به مبلغ‌گذاری تجارت بررسی کرده شد. لایحه‌های قانون‌های محاکمه شده برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال گردید. در خاتمه بعد بررسی همه مسائل روزنامه کاری مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان پرزیدنت مملکت رئیس حکومت کشور محترم امامعلی رحمان با مسئولین برای اجرای سریوقتی مسائل در مجلس بررسی شده و جهت اجرای دستورهای دیگری حکومت وسعت کارهای آبادانی و ادامه تدبیرهای سازندگی به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سپارش‌های مشخص دادند. امروز در شهر دوشنبه مجلس نوبتی پلتفرم ملی جمهوری تاجیکستان اید به پس کردن خوف آفت‌های طبیعی برگزار گردید که در کار آن نمایندگان وزارت و اداره‌های مملکت و سازمان‌های بین‌المللی اشتراک نمودند. اعضای پلتفرم رفتی اجرای کارهای پیشگیری کننده، پیشگویی احتمالیت ترمفرایی، سیل و آبخیزی‌ها، سویل مستحکم کنی، نوربرداری ایرکیهانی مقداری برف در کوه‌ها، نتیجه‌های آموزش‌های مهندسی و گیولوژی قطعه‌های خطرناک جمهوری و هماهنگسازی‌های مشترک در سمت پیشگیری آفت‌های طبیعی را مورد بررسی قرار دادند. گزارش خبرنگاران ما.
در مجلس نوبتی پلتفرم ملی جمهوری تاجیکستان از فعالیت نظام یگانه جمهوری تاجیکستان عاید به پیشگیری و رفع حالتهای فوق‌العاده در وزارت و اداره‌ها نتیجه گیری کرده شد. از جمله در دایره گروه کاری تهیه زیربرنامه میانه مهلت برای سالهای 2019-2020 رفع اجرای کارهای پیشگیری کننده، پیشگویی احتمالیت ترمفرایی، سیل و آبخیزی‌ها، کارهای ساحل مستحکم کنی، نواربرداری ایروکیهانی، مقدار برف در کوه‌ها، نتیجه‌های آموزش‌های مهندسی و گئولوژی قطعه‌های خطرناک جمهوری، بحث اپیدمیولوژی و هماهنگسازی‌های مشترک در سمت پیشگیری آفت‌های طبیعی مورد بررسی قرار گرفت. هدف اساسی چاره‌بینی مذکور در ماده اول روانه گشته است به هماهنگسازی وزارت و اداره‌هایی که مربوط هستند برای پیشگیری و برطرف‌سازی حالت‌های فوق‌العاده میباشد. در آینده چگونه همکاری را باز هم زیادتر نمودن، نه تنها با وزارت و اداره‌هایی که در جمهوری هستند بلکه با سازمان‌های بین‌المللی که در حدود جمهوری تاجیکستان مقیم هستند در یک جایگی با آنها برای بودن کارهای پیشگیری و برطرف‌سازی و باز هم بهتر نمودن هماهنگسازی در این سمت بررسی می‌گردد. باید قید نمود که از اول سال تا به امروز در حدود جمهوری تاجیکستان 502 حالت و حادثه‌های طبیعی خاراکتر طبیعی داشته در جمهوری به قید گرفته شده است که از این شماره 13 تاش به اقتصادیات و اهالی جمهوری خسارات مادی خود را رسانیدند. همچنین عاید به تطبیق برنامه‌ها و لایحه‌ها در سمت کاهش خطر آفت‌ها در قلمرو جمهوری از جمله لایحه‌های بانک رشد آسیا و خزینه کودکان سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان ابراز نظر کرده شد. در این همایش بین اشتراک کنندگان پلتفرم ملی عاید به مسئله استفاده با ثمر واسطه‌هایی که جمهوری تاجیکستان با کاهش خطر آفت‌ها جدا می‌کند تبادل افکار صورت گرفت. تاکید کرده شد که کاهش تعداد خطر آفت‌ها به یکی از مسئله‌های دارای اهمیت جهانی داشته تبدیل یافته تغییریابی اقلیمی و گئولوژی به اهالی تأثیر همیشگی می‌رساند. یادآور می‌شویم که پلتفرم ملی عاید به کاهش خطر آفت‌ها با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان سال 2012 قبول شده است. назар аҳмадов сокини деҳаи чашмасори ноҳияи бобоҷон ғафуров маблағи барои сафари ҳаҷ пасандоз кардаашро ба кори хайр сарф намуд, зеро анҷом додани амалҳои инсондӯстона мартаба ва манзалати ҳаҷро доранд. дар деҳаи румон бошад шахси саховатманд Мирзо Эргаш Неъматов тасмим гирифтааст барои оилаи Абдуллоҷон Холиқов ки маъюб аст манзили нав бунёд намояд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ аз ноҳияи бобоҷон ғафуров. در ناحیه باباجان غفورов چنین کار شایسته را ساکن جماعت دیهاتی چشمسار ناحیه باباجان غفورov نظر احمدov با بنیاد و به استفاده دهی یک نقطه سلامتی که برای اهالی دیهه کوهسار خیلی ضرور است اجرا نمود. این ساکن دیهه که زیارت خانه خدا را داشت اما ضرورت اهالی دیهه دوردست به نقطه طبی را به نظر گرفته در یک جایگاه ساکنان دیهه بنگاه طبی را ساخته به استفاده داد. از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه برای معاینه تشخیص به نقطه نوی طبی دستگاه و تجهیزات نو دسترس گردید. این اقدام ساکن دیهه نظر احمدov که مبلغ برای ادای حج جمع کرده اش را برای حل مشکلات خویشاوندان و نزدیکان و اهل دیهه نمود، ساکنان عمل نیک و شایسته ارزیابی میکنند. در دیهه رومان جماعت دیهات به نام حیدر عثمانوف ناحیه باباجان غفورov ساکن دیهه میرزا ارگش نعمتov 75 ساله کار نیک و عبرت بخش را پیش گرفته اقدام نموده است برای عائله عبدالله جان خالقov که معیوب میباشد خانه نوی استقامتی ساخته دهد. عبدالله جان خالقov با عائله‌اش مبارک فیض‌الله و دو فرزند نابالغشان در منزل استقامتیشان که سالهای پیش ساخته شده و امروز حالت نه آنقدر خوب دارد زندگی می‌نمایند و نیاز به چنین کمک و دستگیری داشتند. منزل نو در شفت بنای استقامتی این عائله ساخته می شود و امروزها ساختمانچیان با استفاده از محصولات ساختمانی که از حساب این شخص سخاوت پیشه میرزا ارگش نعمتov دسترس کرده شده است مشغول ساختمان منزل بوده، الحال تهکرسی بنا بنیاد شده است. همین خانه را من اینجا دروازه خانه ما میشد، گاراژ همش که به انجام رسانیده به چیزهای لوازمات زندگی جهازانیده همینه درست کرده براده بالا برارم. ضمن صحبت با میرزا ارگش نعمتov ما را نه تنها کار نیکش به وجه آورد، انسانگری و خاکساریش مناسبت به اهل محله شایسته تحسین است. امروز برابر یارمندی در بنیاد منزل به این عائله احتیاجمند فرزندان این عائله را همچون فرزند خود مهربانی و دلبرداری کرده پیش خود مقصد گذاشته است که در تحصیل نورسان عائله‌دار کردن آنها نیز سهم خود را گذاشته ثواب عمل نیک را به دست آورد. در دیهه رومان ناحیه باباجان غفورov در خطار میرزا ارگش نعمتov باز هستند شخصانی که سهم خویش را در بهبودی روزگار مردم و آبادی دیار میگذارند. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ناحیه باباجان غفورov برای برنامه اخبار.
тадбирҳои назоратии гурӯҳи кории хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бо мақсади пешгирӣ кардани паҳншавии бемориҳои сироятии гепатити Б ва С ва вируси норасоии масунияти одам дар муассисаҳои дандонпизишкӣ ва кушонаҳои ҳусни ноҳияи шаҳри Нав, Рудакӣ ва шаҳрҳои Ҳисору Турсунзода сурат гирифт. Маълумоти бештар дар гузориши Зулфия Раҳимзода. аз он ки яке аз роҳҳои паҳншавии бемориҳои вируси норасоии масунияти одам ва зиёд шудани гепатитҳо ин истифодаи таҷҳизоти тиббии нодуруст тамизшуда мебошад, гурӯҳи кории хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ин навбат 4 шаҳру ноҳияҳои тобеи марказро мавриди санҷиш қарор доданд. муассисаи дандонпизишкӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ҳисор Дента воқеъ дар кӯчаи Бобоҷон Ғафурови шаҳри Ҳисор мушоҳидаҳо дар раванди тадбирҳои назоратӣ нишон дод, ки асбобҳои стоматологӣ нодуруст тамиз карда мешаванд, ки ин бевосита манбаи сироят маҳсуб меёбад. ҳамзамон кормандони муассиса оид ба фоизи муайяни маҳлулҳои истифодашаванда ҳангоми безараргардонӣ маълумоти дақиқ дода натавонистанд. қаблан аз ҷониби маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Ҳисор аз 12 муассисаи дандонпизишкӣ фаъолияти 3 адад қатъ карда шуда 3 адади дигар ҷаримабандӣ карда шудаанд. дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Дента 1 шаҳри Ҳисор маводҳои тиббии бесертификат яъне сифатан номуайян истифода гардида асбобҳои стоматологии муассиса ҷавобгӯ ба талаботи стандартӣ тамиз гардонда намешаванд. инчунин асбобҳои яккарота чанд маротиба дар як нафар истифода карда мешаванд, ки ин амал мувофиқи талаботи стандартӣ қатъиян манъ аст. дар муассисаи дандонпизишкии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Темур 2010 ноҳияи шаҳри Нав аз ҷониби гурӯҳи корӣ муайян карда шуд, ки дорувории муҳлатгузашта истифода карда мешавад. моҳи ноябри 2018 Тауфон капля, моҳи марти 2019 Лидокаин 07 2018 маводҳои тиббии бесертификат низ дарёфт гардиданд. ҳамчунин асбобҳои яккарота, ки дар болояш ному насаби беморон навишта шудаанд, чанд маротиба дар як нафар истифода мешаванд. тарзи тамизгардонии асбобҳо низ дар автоклав нодуруст ба роҳ монда шудааст. нисбати фаъолияти Давлатмурод Тилаков, ки масъули муассисаи мазкур мебошад, санад тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба мақомоти прокуратураи генералӣ пешниҳод карда шуд. дар муассисаи стоматологии шаҳлои шаҳри Турсунзода муайян карда шуд, ки кормандони муассиса пеш аз қабули бемор ташхиси гепатитҳо ва вируси норасоии масунияти одамро анҷом медиҳанд, вале худсарона муҳри мусбӣ ва ё манфии гепатитро мезананд. дар ҳуҷраи стоматологии хусусӣ воқеъ дар кӯчаи Тоҷиев 9 шаҳри Турсунзода низ чунин муҳрзаниҳо ба қайд гирифта шуд, ҳолон ки ягон корманди стоматология ҳуқуқи муҳр задан ба гирифтории гепатит ва вируси норасоии масунияти одамро надорад. агар ҳангоми ташхиси тестӣ шахс ба гепатит ва ё вируси норасоии масунияти одам шубҳанок муайян карда шавад, кормандони стоматология бояд беморро ба ташхиси иммуноферментӣ ва ё ПЦР равона созанд. танҳо чунин ташхисҳо метавонанд сироятии гепатитҳо ва вируси норасоии масунияти одамро дақиқ намоянд. қаблан аз ҷониби мутахассисони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Турсунзода аз 6 муассисаи дандонпизишкӣ фаъолияти 4 адади онҳо то бартараф кардани камбудиҳо қатъ карда шуда буд. аз муассисаи дандонпизишкии шаҳло асбобҳои гинекологии истифодашаванда, ки дар ҳолати зангзадагӣ қарор доштанд, дар асоси санад боз гирифта шуданд. ҳамчунин муайян карда шуд, ки дар таҳхонаи ин муассиса қолабкунонии дандонҳо дар ҳолат ва шароити ногувор анҷом дода мешавад. то бартараф кардани камбудиҳои ҷой дошта ва ба тартиб даровардани фаъолияти тиббӣ, фаъолияти муассисаҳои дандонпизишкии мазкур қатъ карда шуд. зимни санҷишҳои назоратӣ дар маркази дандонпизишкии ноҳияи Рудакӣ муайян гардид, ки қолабҳои яккарота истифодашаванда дар шкафи асбобҳои тамизшуда гузошта шудаанд ва чанд маротиба қолабкунонӣ карда мешаванд. нодуруст тамизгардонии асбобҳо дар автоклав ва дигар намуди дастгоҳҳои безараргардонӣ ба қайд гирифта шуд. вобаста ба ҷой доштани чунин камбудиҳо дар муддати 3 моҳи соли равон аз ҷониби маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии ноҳияи Рудакӣ аз 21 ҳуҷраи дандонпизишкӣ қаблан 3 адади онҳо баста шудаанд. дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Идрис 2011 ноҳияи Рудакӣ беморон без супоридани ташхиси гепатит ва вируси норасоии масунияти одам қабул карда шуда асбобҳо
нодуруст тамиз гардонда мешаванд ва баъзеи онҳо ҳатто занг задаанд. ҳамчунин дигар асбобҳои стоматологӣ ки яккарата намешаванд бо латтаҳои дар хлор тар шуда печонида шудаанд. ба ақидаи кормандони ин муассиса ин амал ба хотири безараргардонии асбобҳост, вале тибқи талаботи стандартӣ он нодуруст буда боиси пайдошавии бемориҳои онкологӣ мегардад. асбобҳои яккарата бо навиштаҷоти ному насаб дар як нафар чанд маротиба истифода мешаванд. аз муассисаи мазкур маводҳои тиббӣ бе сертификат боз гирифта шуданд. фаъолияти ҳама муассисаҳои шаҳрҳои ҳисору турсунзода ва ноҳияҳои шаҳри наву рудакӣ то бартараф кардани камбудиҳо дар тамизгардонии асбобҳо ва ҳолатҳои санитарӣ гигиенӣ қатъ карда шуданд. имрӯзҳо хоҷагидорони ноҳияи ҷайҳуни вилояти хатлон ҳосили фаровони пиёзро ҷамъоварӣ менамоянд. деҳқонон мақсад доранд ки соли равон зиёда аз 90 000 тонна пиёзи барвақтӣ ҷамъоварӣ намуда дар баробари таъмини бозорҳои дохилӣ ба хориҷи кишвар низ содирот мекунанд. гузориши худойдоди раҷаб ва искандари саид. хоҷагидорону кишоварзони ноҳияи ҷайҳун дар самти парваришу истеҳсоли якчанд намуди маҳсулоти кишоварзӣ таҷрибаи бой дошта, ҳамасола дар ин айём бозорҳои дохилии кишварро бо пиёз таъмин намуда ба хориҷи кишвар низ содирот менамоянд. деҳқонони ноҳияи ҷайҳун ин мавсим дар майдони 2500 гектар кишти пиёз гузаронида буданд, ки дар натиҷаи меҳнати софдилона тавонистанд ҳосили хуб ба даст биёранд. заҳмати рӯзафзони кишоварзони ноҳия ҳоло самараи дилхоҳ дода, аз ҳосили имсола барзгарон розиву мамнунанд, ки қимати маҳсулоти боранҷпарваридашон нисбати соли гузашта якчанд маротиба боло буда, хариди он дар баробари пӯшонидани арзиши аслӣ ҳамчунин як миқдор фоида низ ба каф меояд. мо навъҳои пешпазаки пиёзро кишт намуда будем. имрӯзҳо ҷамъоварии ҳосили пиёз хеле хуб мебошад. ҳар гектар аз 400 то 450 сентнер ҳосили пиёза гузошта истодем ва ба дигар ҷумҳуриёи аз он ҷумла ба ҷумҳурии Қазоқистону Русия фирстуда истодем. новобаста аз он ки корҳои саҳроӣ дар чанд поя мавсимӣ маҳсуб меёбанд, истисно аз давраи зимистон боқӣ қисми зиёди маскуни деҳоҷойҳои атроф бо ҷои кор таъмин мегарданд. пӯшидан аст ки сол то сол сифати маҳсулот дар бозорҳои хориҷ харидори худро пайдо карда, содироти он рӯ ба афзоиш аст ва дар ҳоли беш аз 93 000 тонна маҳсулоте ки дар нақшаи имсолаи ноҳияи ҷайҳун пешбинӣ шудааст, хоҳу нохоҳ қисмати муайяни он ба давлатҳои хориҷ содирот мегардад. дар ҳудуди ноҳияи ҷайҳуни вилояти хатлон имрӯз тамоми хоҷагидорон ба ҷамъоварии ҳосили пиёз машғул мебошанд. хоҷагии деҳқонии давлатхоним дар масоҳати 5 гектар замин пиёзи навъи ҳаёт ва наврӯзро кишт намуда, аз он то 400 сентнер ҳосил рӯёнида истоданд. соҳибкоро ҳамин ҳар рӯз мошинои калон қатӣ фура қатӣ омада бурда истоданд. қобили зикр аст ки дар вилояти хатлон захираву имкониятҳои лозима баҳри рушди соҳаи кишоварзӣ зиёд аст ва баҳри истифодаи самараноки он бояд аз ҳама имконоти мавҷуда мақсаднок истифода кард. худойдоди раҷаб, искандари саид, ноҳияи ҷайҳун, ахбор. дар натиҷаи амалҳои террористӣ дар шаҳри раққаи Сурия 16 низомӣ ба ҳалокат расид. боришоти обхезӣ ва фаромадани ярч дар ҷазираи Суматраи Индонезия боиси марги зиёда аз 30 нафар шуд. шарҳин ва дигар хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар Мозамбик бар асари тӯфони Кенет ва обхезӣ 38 нафар ҳалок шуда, даҳо каси дигар ҷароҳат бардоштанд. қаблан тӯфони Кенет минтақаҳои назди соҳилии Мозамбикро фаро гирифта буд. тӯфон ва обхезӣ қариб 1000 манзили истиқоматиро хароб намудааст. эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад, зеро туғёни об чанд пули нақлиётгузарро хароб карда, аз ин сабаб кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ наметавонанд вориди шаҳри Пемба шаванд. вобаста ба ин қариб 700 000 нафар сокинон дар иҳотаи обхезӣ қарор доранд. ҳукуматдорони Мозамбик ба сокинон тавсия доданд ки мустақилона ба ҷойҳои нисбатан баланд бароянд то аз обхезӣ наҷот ёбанд. ёдовар мешавем ки як моҳ қабл тӯфони Идай Мозамбик, Малави ва Зимбабверо фаро гирифта буд. дар натиҷа қариб 1000 нафар ба ҳалокат расиданд. дар шаҳри Раққаи Сурия чанд амали террористӣ анҷом дода шуд. дар натиҷа 16 низомии курд ба ҳалокат расид. дар минтақаҳои гуногуни шаҳри Раққа террористон чанд нақлиёти дорои таҷҳизоти таркандаро дар назди нуқтаи гузаргоҳи назоратии низомиёни курд тарк конданд. ёдовар мешавем ки шаҳри Раққаи Сурия охирҳои соли 2017 аз зери назорати гурӯҳҳои террористӣ пурра озод карда шуда буд. пас аз ин ҳам дар минтақаҳои гуногуни шаҳри Раққа амалҳои террористӣ анҷом дода шуданд. تعدادی هلاک شدگان بر اثر بارشات و فرآمدن یرچ در منطقه بینکل جزیره سوماترای اندونزیا به زیاده از 30 نفر رسیده، 13 کس دیگر بینشان گردیدند.
туғёни об қариб 200 манзили иstiqomatиро хароб карда нафарони зиёд бесар паноҳ монданд. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор аз минтақаҳои зери хатари офати табиӣ қарор дошта қариб 15000 аҳолиро ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. дар натиҷаи боришот чанд минтақаи аҳолинишини ҷазираи Суматра дар иҳотаи обхезӣ қарор дорад. ҳамчунин боришот ва обхезӣ хатҳои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда сокинон аз истифодаи барқ ва оби нӯшокӣ маҳрум монданд. дар робита ба ин кормандони хадамоти дахлдор ба сокинони аз офати табиӣ зарар дида маводи ғизоӣ ва оби нӯшокӣ интиқол медиҳанд. барои бартараф кардани оқибатҳои боришот ва обхезӣ дар минтақаи бенкули ҷазираи Суматраи Индонезия кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. дар хоҷагиҳои чорвопарварии ноҳияи Вахш маъракаи наслгирӣ ба анҷом расид. гузориш аз ноҳияи Вахш. хоҷагии чорводори ноҳияи Вахш сол то сол шумораи зоти гӯсфандони қароқулиро зиёд карда ба дастовардҳои хуби меҳнатӣ комёб мешаванд. боришоти баҳори имсола ва мӯътадил омадани ҳавои зимистон ба мақсаднок ҷараён гирифтани маъракаи наслгирӣ мусоидат кард. кишоварзон аз ҳар 100 сармеш 97 сарӣ бара гирифтанд ки ин натиҷаи хуб дар соҳаи чорводорӣ дониста мешавад. ба гуфти мутахассисон дар қиёс бо соли гузашта ҳеҷ мушкилие дар робита ба афзоиш бахшидани саршумори чорво вуҷуд надорад. то ба имрӯз 8000 сар бара гирифта шуд. дар хоҷагӣ маъракаи тароши гӯсфандро тамом кардем. эмгузаронӣ ба зидди касалии сухтанӣ ба итмом расид. хоҷагии чорводори ноҳияи Вахш дар давраи зимистон рамаҳоро бо хӯрокҳои консентратӣ хуб таъмин карда буданд. ҳамчунин шароити бо обтаъминкунии гӯсфандон қаноатбахш аст. дар ҳар як рама байторони алоҳида корбарӣ мекунанд. 750 тонна як солда нақша дорем. пурнаи ноҳияи балҷувону ховалин тайёр карда будем. имсол территорияи худмон ҳам алафҳои дар коримона таи 1000 тонна ҷамъоварӣ мекунем. дар давраи тӯлгирӣ аз нав ба ҳисоб гирифтани саршумори чорво муҳим дониста мешавад. ба гӯши ҳар як барача рақамгузорӣ карда дар дафтари махсус ишора мекунанд ва ба ҳамин то ба дунё омадани барраи дигар чорво таҳти назорат қарор мегирад. акнун чорвопарварон дурнамои солонаи наслгириро 100% иҷро карда ба иваз кардани чарогоҳ омодагӣ мегиранд. соли гузашта бо сабабҳои камбориш ва нарӯидани алафҳои кӯҳӣ чорвои майда хеле талаф ёфта буд ва онҳоро бо мошинҳои махсус ба водии Рашт бурда буданд. имсол аён аст ки бо тағйир додани ҷои чарогоҳ чорводорон ба ягон мушкилӣ мувоҷеҳ нахоҳанд шуд. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри навбатии барномаи иттилоти ахбор. хайр, хона ободу сарбаланд бошед.